Pendiami ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Haga janmit juga hanya terik ujeliu arja Arabsau. Ka Sarkar Jalaleng ba katanat PWD kelapha yu officer banle jaka yaki syatngan kakong bindasim. Daka jing temu ban pen i yaki kot kisla syakati kalong kami ban pen syai baya kete kesurok ladap ban pen biang setang ban maramot no. Herena kaliang kakong bindas kala keren syai hakmat u officer ke PWD ban kentat mardor. Ya kita baro Daka baong bakamla ban syanya ay kajingkular thok ke Sarkar nagapor syagapor. Henry kan yai peteng ban syong syatngan tat hadu baka Sarkar jela kan keren naka basyai ban maramot no. Ini kalau ada Nakalian juga kat bangampat yo ya ka aisun kabab sabar tikna na kabentaban pensna yo surok na nganom yang dalili ini di syat ngan gaduna kata long nan kren bejaba kita ka baisya ke office kan semua yang segala bisa tentang maka kani kena ngala sentuh kena ya kan saya apa ini ia kata ka bawan sayo ngin sayo kata ngala thai dan snap nakalian jonga ngala thai dan snap ya kata ka bagin sayo kata ka dege jisya namar lagi ke usnen ngin sa abet ngin sayo bet ya sya bet kata ka kendin ya sya kata ka kendin ya ap nakalian jonga ngala kadang ngala ngia ka ka pangampat yo iya ka aisuran ka babiang ka batikna nakalian jonga nganum yang dalile am ya kan ka jisya ngan ka jonga tangkata nga kwa ban pan pa majuk besar wat nam singaw e nga ngren ka pung ka jing singaw ka jonga Nagalang jongi tengila elek ka bala dan petulang. Ada ayu saya lihat approval ngam sawan. Ini tengong pin kan ayu janji tak ini ada. Lele sar na ka benta ka jingbit ka jingbiang jong pai ba na benta ka jing menta jong pai ba na ka benta ka hok jong pai ba am lele pun banga ong ladangan ya pangner lele nga kwa ban yo ya ka hok jong pai ba sa kai ka ba Islam nya pi ba pin Islam nya kan ban pentrikam kai haba iba pa person of assembly la kular la pensai akmat melalbon balayok te DPR bentrei kat no poklo te kai ba nakaliang department ka Islam yang proposal